Sabadiko wa kabira Reverend Canon Stephen Singwire zirengwe dine kahiko mu rukabira harushozi omumaka gwa rukumo rwenda 11 kandi bayone batekateka kutawe kijikizo abo nako twino futaho ekiyuzusyo kitali bakanyeta nsaba ko wishaka bakari nakizo kinyakigana bo bakaba hunduze cathedral ya o cathedral e kanisa ya I was there kumanya ona yo kahonda go ayo so bo bakaba hunduze baye itwe we are starting Omuburizi w'izaba Reverend Canon Geoffrey Byarugaba hashabira bikirizo kureba ngo bayerinde kibi babana bajaguze imyaka igana eka inazarwamo nezeraki abishemo bazireki eka yaruhanga yarukura iyo zarwamo omuziro gwetu niki nekibi nituzire kibi bazaruhanga okureba ngo kabira akidikonare yatandikire emyaka igana nagumwe hwire irizo batwandi celebratinga okubaho kwayo okutandika kwe kanseji twakushoborerwa kwabire kwebembirwe omugenzi Kashoche wazi ubu abakristayo ne kanisa ya recognizingire kandi kamuta muri kitinisa nambwene ahumurira aho akanisa umanya nugugume nho yazikirwe irizo abacabe kintu cyane Dean wa Western Croy Diocese Venerable Reverend Canon John Mukuru hadzire ngo kusasirwe bi rwo muringo gongo go fute aho mu iguru ranga yaba yagambire yaje ati nakusasira namwe niwe mwasasirwa muterera ngiga rupango nebwene namba siramu bagamba mpire wano duwa nebakikuba nemvayo nga ufiye mikisa nolwecho mulemenda kwe yaula olwamadini wabula tukirize obokutte kubo lyo linyweze Abireho kiterane ekimazire sande moyonka abikiriza barukimbisa mukama abo kubasya businga Omugandi abazire abo mu Ruhinda Mutoma bahijirwe kureka kutekateka okoraga abana babo biti babashomesa Rugambirwa mu kitambo cya misa cyo kwirukangira kunduza lya Kahimbi Primary School yatandikira hamusinge gwo Kereziya kandi ahameje General Otafire abaye umujenyi mukuru itajoye kiza mu myaka mwenje kubara abene bakore ikintu mu izina lya Mukama kandi mazima icyo kintu buzimazima abo wakizibira tokaje basi abo kwakira mwamana ga ruhanga ceremu ubushobozi bwa ruhanga we na mugenzi wawe nawe yakuba nakore ikintu kirunjo mu mutima murunjo katera aho kukizibira nyabara we nubiza kuhendeka abo kuba icyo kintu kiryo kivugwa ruhanga bakore bikena ruhango bikubasika bareke kubika isente umuntu bazugurira amabane bibanza batasomere wahicho banzo umushema nicyakarita kumanya cyaragira ki cyobwo muhubwenge ayirondera icyo banza ayirondera ebyentunguka uzwangurro ko tutakiza ku ekutera hanse kidirati iki akasente kukarega akarya ka fundraising kino murumo gwako kandi katatomera kakazangayi omubiri kona Abeje bahijirwe kutamana mu kushoma ndera bazire bakakora gwabo abana mwine kushoma twaza kurwana sobwo kureka nimbatera umurangano bajonga abantu bahinga umwani government negira ngo abantu bahinga umwani bagira byo ibrarite sente Sente bwikura 52 nizo kugambwa kubazi zabariro kunduza ishomereri nko kumariro buraro bwabishiki yarubasigarire obwetaji bwo byombiko nkecho buraro bwabojo ahi barundi no bwikura 20 gasha kwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi